Ekitabo kya Zaaburi eshura y'Iganana okushaba Ruhanga okuturinda ngu tureke kumuhemukaho. Zaaburi ya Dawudi. Ayi Mukama, rahuka kumpikaho, ohurire iraka ryangye kundakutakire. Okushaba kwangye kube nk'omugajo omu maisho gawe, n'okwimutsya emikono yangye kube nk'ekitambo ky'omu mwabazyo. Ote omurinzi aha kanwa kangye, ayi Mukama, kandi ogume norinda omuryango gw'eminwa yangye. Otanyikiriza kuta omutima aha kintu kyona ekibi, ndeke kuguma ninkora eby'okutahikirira n'enkozi z'ebibi n'obukwaku bw'okurya aha byokurya byazo ebinuzire. Omuntu murungi anteere narya mpane n'embabazi, konka amajuta g'omubi gatarishukwa aha mutwe gwangye, ahakuba obutosha nshaba nindwanisa emicwe yaabo emibi. Kuba riheebwayo omu mikono y'abari bacwera orubanja, obwo nibwo barimanya ngu ekigambo kya Ruhanga n'eky'amazima. Nk'oku omuhingi abanjura itaka akaritabira, nikwo amagufa gaabo garinaganagwa gatyo aha munwa gw'okuzimu. Konka niwe ntiireho amaisho, ayi Mukama Ruhanga, niwe nsheruramu obuhungiro, otansiga ntiine kirinda. Ondinde omutego ogu bantegire n'orugogo rw'enkozi z'ebibi. Kababi bagwe omu migoye ei bategire, haza nyowe nkire.